Luka 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema, ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha kuomba, moja kati ya wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Wazo kuu hapa ni tufundishe. Biblia inatuonyesha kwamba Yesu alikuwa kila wakati akienda na wanafunzi wake, wanaenda mahali, anazungumza na wao na kuwaonyesha baadhi ya mambo. Lakini siku hii Biblia inasema kwamba alikuwa mahali fulani akisali, alikuwa naomba, alikuwa kwenye maombi. Na sijui nini kilitokea. Inawezekana kwamba wanafunzi walikuwa wamekaa sehemu yao, lakini na yeye pia alikuwa sehemu yake akiomba. Na wanafunzi waliona hii alikuwa anafanya, na haikuwa ya kwanza ama ya pili, lakini ilikuwa kawaida ya Yesu kuomba kila wakati. Ndio maana Biblia inasema kwamba alipomaliza kuomba, mwanafunzi huyu akamwambia, Bwana, tufundishe kusali, tufundishe kuomba. Kwa nini wanamwambia awafundishe kusali? Kwa nini Yesu hakuwafundisha mapema? Kwa nini hakutaka kuwafundisha kusali? Kwa nini aliwaacha mpaka wao wafike kiwango cha wao wenyewe kuomba? Biblia inatuambia kwamba walipomuomba yeye awafundishe kusali, pale ndipo sasa Yesu akaanza kuwafundisha. Na hii tutaizungumza katika sehemu ya pili ya hii, tukionyesha vile alianza kuwaelekeza, kuwafundisha pointi kwa pointi, zile pointi ambazo aliwafundisha katika somo hili. Na aliwafundisha kwa sababu gani? Kwa sababu walimuomba, walimsihi, walimtaka awafundishe. Kumbe kuna mambo mengine hatuwezi kuyajua kama hatujataka kujua, hatujataka kuyajua. Kitu nagundua hapa ni kwamba Yesu alitaka wao wenyewe wasikie ile hamu, wasikie ile shauku ya kuomba, ile waombe wao wenyewe, itoe ndani ya moyo wao kwamba wanahitaji kufundishwa, ili kwamba yeye apate sasa nafasi ya kuwafundisha. Kwa sababu kitu ambacho wewe mwenyewe umekiomba ufanyiwe, lazima utakizingatia. Tofauti na kitu ambacho unapewa tu kwa bure, ni vigumu sana kizingatia. Ndio maana Yesu alisubiri waombe wao wenyewe, wafanye demand, wahitaji. Na walipoona ile uhitaji, ndio walimwambia, tunataka utufundishe. Na hii ni jambo kubwa sana kwetu, kwa sababu kufundishwa ni kitu ambacho lazima mtu atamani afundishwe. Na kitu ambacho haujakiweka ndani ya moyo, ukikipewa ama ukifanyiwa, itakuwa vigumu sana kukishikilia. Ndio maana Yesu alisubiri waombe au wamuombe yeye awafundishe kusali, kwa sababu Yohana alikuwa amewafundisha wanafunzi wake, na Yesu sijui kwa nini aliwaacha wanafunzi wake na bado hajawafundisha. Na inawezekana kwamba alikuwa anasubiri wao wenyewe wakuje kuomba, wakuje kugundua kwamba kuna uhitaji wa wao kujua kuomba, kufunzwa, kwa sababu walisikiliza vile Yesu aliomba, walisikiliza vile alipeleka maombi yake, walisikiliza vile alianza, vile alimaliza, wakasikia ile hamu ya wao nao pia kufuata mfano kama ule wa Yesu. Ndio maana walimwambia tufundishe kuomba, na sisi tufundishwe. Kuna vitu vingine tunatamani tuwaambie watu watufundishe. Kuna watu hawatatufundisha kama hatujawaambia watufundishe. Kuna watu hawatatuambia vitu kama hatujawaambia watuambie. Kuna watu wanangoja tuwaambie ili watuelekeze, tuwaombe ili watuelekeze. Mungu atusaidie.